Kidam tang was signify for ni kang sampor phai phora chitima pormalom Dillai police station angkang Dillai ahi thito war krong thom ka chito along right kom sai kha tum gari along kiditar li pasai kedeng bomahut keongdung raki ahormu kenep dunlong Raikom sai kha tum kai kya san Dillai towar krong thom ka chito along gari along kilang chari duna sai kedeng bomahut Dimapur ben kibang bom laben manja na tukidam AS 14E9137 ihum elto gari along ritar li pasai deng dunlo Bangso hut homing koi plastic kilir pen kibor erason long dunsi lang chari dunlo Bangso ahom along kilang pen kilong pon abang ki Yaba mate raki ahormu keongdung aphai long pon lo Kenep pon long Yaba homing koi pen musuri plikep so se long pon Bangso Yaba mukado kawin nin tira gram pharoi sira ingkoi ana phai long pon lo Bangso Yaba muke wana long kachara blok abang pubang phibang hinia tuma phansida mi raikom sai carry deng chingnang pon check lo ka chingnang check bang hinia tumla ki hojai district murajar police station angkang uttar nuabil arong amikar anwar hasan asupu MD Islam Udin arta ningkan thong kebra pen Manipur state arlo Chandel district Tengnopal PS angkang More ward number 7 Tural Wangma laikai arong amikar Oli Rehman Achor Mustafa Mujiba Begam arta ningkan pik kebra ki thom pusi pang thekbon Bangso puthak karbiang long SP kaning je pona tengki nilitum joy pen birta kilong ateng pen Dillai along towar kiton kilang atum kilang parsik ponsi hon the mimia gari along tarlip dunsi keongdung Yaba mu long pon lupusi SP Sanjeev Kumar Saikia pen ningje pon সকিত আজি এখন গাড়ীৰ খবৰ পোৱা গৈছিল আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ পিছত এই গাড়ীখন সন্দেহজনক অৱস্থাত ইয়াত ধৰা হ'ল আৰু এই গাড়ীখন চেক কৰাৰ পিছত Dillai থানাৰ যি নাকা পাৰ্টি আছে তেখেতসকলে চেক কৰাৰ পিছত 40,000 Yaba টেবলেট ইয়াত পোৱা গৈছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে আৰু দুজন ব্যক্তিক আমি ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে বৰ্তমান আছোঁ মূল্য কিমান হ'ব Yaba টেবলেটখিনি বজাৰ মূল্য তেনেকৈ ষ্ট্ৰীট ভেলুৰ ওপৰতো দিছে তথাপিও এৰাউণ্ড 8 পৰা 10 কোটি টকা হ'ব বুলি আমি ভাবোঁ News report KTV News